Last almost 5 years, our party, CPIM, Communist Party of India, Marxist, has come to the conclusion that it is imperative to defeat the BJP and its allies in order to stop the communal forces, particularly the Hindutva communal forces and the anti-people economic policies unleashed by this present BJP government. We need a secular and democratic government at the center. And we, along with our fraternal left party, CPI, Communist Party of India, want and wish that secular and democratic parties are able to form the government at the center pursuant to this election. And so, in conclusion, our call is to defeat the BJP and its allies in this forthcoming election. We want to strengthen left unity and left forces, not only in India, but in Goa now. More so, the two left parties are coming closer and closer, and we wish to further strengthen our unity and offer the people of Goa a left alternative. In this joint press conference, आम्ही तुमच्या पुढे या इलेक्शनाचे जे आमचे ठराव आसा, आमचे विचार आसा, जे विचार आम्ही तुमच्या माध्यमान लोकांथाय पावोवपाक सोदता, ते आमचो सेक्रेटरी कॉम्रेड राजू मंगेशकार आणि त्याच परी विक्टर सावियो ब्रगांजा तुमच्या फुडें दवरतले. आज 17व्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात हे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. हे जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. तुम्ही जाणात, गेली 16 लोकसभेची इलेक्शनां जाली आणि या 16 लोकसभेच्या इलेक्शना उपरांत 17व्या लोकसभेच्या इलेक्शनात अख्ख्या हिंदुस्थानभर जे घुसळखोरीचे राजकारण चल्ला, जे वातावरण चल्ला, त्या वातावरणाचो नियाळ करपाक आणि हो देश फुडें खंय वतलो हाचे बद्दल जाणविकायेन विचार करपा खातीर आज आमी प्रेसा मुखार आसात. केंद्रात आशिल्ले बीजेपी आणि त्यांच्या वांगड्याचे सरकार गेल्या 5 वर्षात तांणी ज्यो गजाली केल्यो तातूंत या देशाचो सामान्य नागरीक, शेतकामती, कामगार वर्ग, कष्ट करपी लोक हे देशोधडीक लागले. खंयच्याच फ्रंटाचेर ह्या सरकारान एकूय आपली मांडावळ आणि एकूय येवजण लोकां पर्यंत पावयली ना. फाटल्या 16व्या लोकसभेत ज्या उमेदीन आणि ज्या आशेन हिंदुस्थानचे भर लोकांनी हांकां निवडून दिल्ले, बहुसंख्येन बहुमतान निवडून दिल्ले, त्या लोकांची हांणी विरोधाभास करून आज एक दळमळीत दुर्मूळ वातावरण अख्ख्या देशभर तयार केला.